Langit angkep ditatakan tunggang gunung aki juringkang RGP diserang Ujang Husein Pratama Cilenjo Cipta Margi pirainganten nu malah halimun peti anjeunna lawas masan arek patepung panasaran aki juringkang RGP Ujang Husein Pratama Cilenjo Cipta Margi sok hayang gerak kacang jalan setapak anu lebak pengkolang aki juringkang RGP Ujang Husein Pratama Cilenjo Cipta Margi cinta tresna ketembong kokole batang nyeblak hati abdi nasimpe sorangan panutan teh painta pede menir teh dede bule seru motor BM kata layan bagus pelakuan kasaratku layung koneng ciri wanci hatena rahet kudawang numasan pasmin hilap sorangan pada bensin pom ini kali jaya bejong tugu anu mana gambaran carita asih Badang Arifin sarangan Mama Rom anu galak tapi bager pisang sambo anu kasurang lambaran barang tes nutuku tega teuing sora ciscir Pak Ujan BPJ tilu ceritna maturan peti Ibu Karasina Mama Ija Darsia Pacing Indah Numasan kesang Cibun
Pak Uli Saji Akum koordinator RCTP Mama Haja Romi Kedung Mulia Melasi Tanapatan sayang ulina kaci biru sekwas jalan badal sok itu langgap kanu hina mama kani jepret di serangan jang jede telu pundar ulang anggap kanu hina cium wanar di gunung Bahaji Pandi Gunung Dieng Mama Haja Ica jang aluk lolohan di gunung lumong surah di pangatapang geningan Mang Uhe penyiar RCTP Mama Rudi anunya Kajang Dimas Tegal Pacing di pangatapang monggo pamuda nucunun patoto sesepuh RCTP Mama Enci alim di dua pisang sampo anu junun tarai kabangsan aki boheran boga cetok kolong mamah lenyai kawe salapan tunggak jati tarai